Kahinyau Trap National Youth Movement kala berngam bakan sapelong kajingki ra lamayong haka alpui trek mentau kelangkal aja apuar kabadairu kasi bakajalla kan rakhe ya kajingdap san posnam kajingyo ala kajang kajalla bapura ban persya halor kajing bamla ban petrekam ya ka ILP kajing pinbai yupur usam ban penrung ya ketin kasi ha kernet kabapra yakani kajing ra lamayong ansdang na ka office rekam jang kaseng kabadan hamaulai umjan baya terter shido madan pulu Uba Louis Dotdong Presiden ke HNYM ulong kumba ke sarkar kalapin bana banca tang lai hajar ngut haka jingal ke ka jingdap san posnam adba ka sengpat kan sami haka tega si daki pau hajar ngut Askwa penbana ka to ne ke jing penbana ke bedai buat ka arpoi trik ke beri ke seni rakhe ka jingdap san posnam jong ka jelam galia haka arpoi trik Januari arjar arpuar kata kalau ngadian mana kalian keseng lapha kisiti shau chip star adu macam senam agak beda buat kecing penbej uput sam kecing pendrung kecing kasih nangta buat kecing petrikam ke AMP kini kedai kabuk siari keseng sengoba hasua menerkie kecing dap sampau senam ke sarkar kedai menai boxes lane kedai menai sengobahai kepai ba jeng jelah dah kini ki solution Handrai kumba kalong mentang ia begini ke sarkar kam syam lasim ke jingkit kle ban penbet yo put usam kerkom ke bedai namar ba ke khubor ke ba new in chief deputy chief minister jong ka sarkar jela wang ba ka khatsam tarik kin sasim ya ka final decision dan re hadu mentang ia ba hakawai pat ke khubor kyong ba kin saap hadu ka arpho arphoi te kum ka sang isngau begini ke de tang ke khubor thok ke khubor penbit pai ba jong kene ke sarkar ya ki pai ba jong jelam galia khamtam ki pai ba jong ke beri neutral namar ba ki penkwa ya kene ke kam ba ki pai ba kin dop jamnot ban jam jai no ke mensiam ban nom ya ki shu na kalian ke sang hi kumba ngila ya simrai haka eksekutif komiti jong ke sang kata galong ba haka arpoi trek komisi benta ban rakhe bat ke sarkar ya kene ke jingdap san posnam kasang kan rakhe ya ke jingdap san posnam ke jela Meghalaya da ke bangin pelong da ke black flag march na office yang kasang mulai nginia chamberan puluh ke jaka ha ke ba lapan krek ya ke jing rakhe ya ke jingdap san posnam ke jela Meghalaya te barakhot ki district level hadu ki zone ki region ki circle ki unit yang kasang barakhot kin sapoi hasilong tu kesngi na kabanta ban rakhe bakane ke sarkar ya kata jingdap san posnam jung jela Meghalaya rangkat kilamayo bad ha kata kesngi ngin sapen kre aru nadu ke program ban pelong da ke meeting kat haba ngin sapai ke program ngin sapen tip yang sepiru ha ke bede bad kata ke jaka pelong meeting ha ke nugu jaka te namar ba mentang ngila sungthu bakal adan ka wur-wur nang ni nang tai ba kinam ailat ketika sengi kan don ketika security ke baklan ma khanang ba nom don benung do penthot ya ketika sengi te kum kasang ngiru ngila perkhat hi ba ngin sale ketika program hakan ugu bentaru ta mangin pendap kene ke black flag march na office jong kasang jungi na maulai umjan syadu syamanan puluh ya ha ketika sengi kan sadan ru ki nongkran na kaliang jong kirurang ba na kaliang jong ki nongkit kam juga sang na ke district level ke circle bat kiwe ke tak tersen ya ngaskwa man penpau khandiat age bede khandiat ke rakhe ya ke san husnam jong ke jela Meghalaya ke jela Meghalaya kelas rakhe ya kani hapo ke jinglam jong kani ke MDA government kelas rakhe tangdap ya kani ke jindap san husnam nilai i ke jing duna ya ke jing sadien ke jela Meghalaya untuk bakabat kani ke sarkar kawan haka jing duksau haka jelam hagari India baru kawai kawan haka kerdan ke basang kani kadai kata kajing rakhe san posnam but interestingly kalau ngeruba haka ne kajing dap san posnam kani ke sarkar kam simlapet ya kajing deko hakinong kendong kajing bombyang ki surok ki lenti ki sengkian ki surok anong kendong wat ukulai untre syu baniat nangta ki umbam umdi ki bedong ki umbam umdi ka kot ka kya ki balong ki basic needs lane ki junan kam tenrai jong ki pai ba kani ka sarkar kam semlale nak mentang jong ka pai ba kani kadai kataru kadai ka
kebentak ke baar jong ke jingrakhe jong sarkar Meghalaya jeng dap sampau senam nang ta ke balai ka jing kular jong ke sarkar Meghalaya ya ka ILP ke jing soi kin rupongut ke MLA ya ka resolution ha ka khat khandai tarik u Disember 2000 khat khandai ki bad ba kari khasi jentia ki kan mau ba kila shemik resolution ban dawa nak sarkar India ba kadai ban implement no ka ILP hapo ke jala Meghalaya kataru la pending bal arakhe jingdap san posnam juga jala Meghalaya klam ka jing saiso ya kani ka jing sabjar ya ka ILP ka penlong yangi ba ngin siem ya kani ka sinjar ka trek kan sadan ka black flag march la khot lawer ya bar khot ki parare ki pararo persnam juga bri neutral ba kin ya mi lang ha ka te sngi lara ka sarkar ka ong ba ngin penlong ya ketika celebration hapo lai hajar ngut kat ba ya ki kam ya tho wi kam ya sang lakhang ba de bendatang hapo sis pa ngut pada du sampong ngut kat ba ya ketika celebration hadu lai hajar hana kinsya tangirung sami kita ga sengi daki pawaja kanang ba ngin pen i sa sarkar ba ngiru ngidan ya kata kijing pun pat jong ki pat ba ka pri neutral barakhe ya kenika jingdap sampau senam harangkat ka protest celebration ka bangila berkhat ta kini gide ki jing penbana jong keseng ngi kwaru ba lada utau modi lane prime minister jong kari India unwan sini undi ui dala dia ya katai ka black flag march jong ka jai benre ko jongi